pozdrav, ja sam Adriano, dobrodošli u novi video. Danas pokazujemo setup koji sam si uzeo u Scorpion DNC trgovini. Ništa nije sponzorirano, radi se o setu za predatore ili vanga strijelke, barakude, palamide i tako te ribe što sad trenutno ima ovdje u mom području. Pa krenemo odmah na unboxing, to jest prvo da vidimo sve što sam uzeo. Idući video će biti gdje sastavljamo sve to, a u onom trećem videu bi trebali otići sve to testirati na vodu ili vanga na more. Tako da idemo odmah na to što sam ja naručio. Prvo, Vikoi Power Roll Ring Ilanga Jugolin sa ovim ringom za varalice. Uzeo sam dva komada, to je dva paketića po dva komada, 50 libri, trebalo bi biti u redu za to što meni treba. Nakon toga ide Sunline Fluorocarbon Siglon 38 libri 0,55 mm, trebalo bi biti u redu. Točnije, ovo nisam htio prvenstveno, htio sam neki drugi fluorokarbon, ali nisu ga imali na stanju, tako da može i ovaj. Valjda će poslužiti, ako ništa uzet ćemo drugi. Nakon toga ide Multicolor upredenica od Daive, dakle 300 metara, 0,20 mm i nosivost je 16 kg, tako da teško da ćemo i kuju ribu preko 16 kg dići, tako da vjerovatno bi i nju izdržalo, ali s obale, spinanje, džiganje, bit će ovo, nadam se, u redu. Sada meni najdraži dijelovi, a to je ovo. Radi se o štapu, prelagan. U životu nisam lakši štap držao, kao što vidite dobije se i kontrola. A radi se o štapu Daiwa Ninja 902. Točne specifikacije pišu tu na štapu, a to su: dužina štapa je 2,74 metara, sastoji se od dvije sekcije, kad je zatvoreno ovako dug je 141 cm i mogu zabacivati varalice od 15 do 50 grama, tako da to će biti odlično za bacanje sa obale. Štap je prelagan i na njega ide ova mašinica Ninja LT 5000 CXH od Daive. I unutra dobijemo rezervnu špulu. Evo je i rezervna špula. Evo je i sama mašinica. Tu je neka papirologija, bit će garancije, tako to. Evo je sama mašinica. I to će uglavnom biti ovako pareno sa svime ovime što ste vidjeli prije. Još će ići i najlon ispod. Stavit ćemo najlon kako bi upredenica i sve došlo do ruba špule. Gledao sam da je sve Ninja, čak i radi boje, i jer sam vidio da je dosta lagano sve to, tako da rekao ajde idemo prvi set koji slažem ja sam svoj da bude onako kako si ja hoću i evo ga, to je to. Tako da vidimo se u idućem videu, uživajte u nastavku ovog videa u nekim b-rollovima s cijele ove opreme i pretplatite se, recite što mislite o ovom setupu, vidimo se u drugom videu. Pozdrav!